بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال مسلمان ده حديث پیغمبر عليه الصلاة والسلام أمي بيجن حديث عويل در حقيقة جي أقربا ده حديث الدوا كم هو تربية بده زاروكي خوا هاتي رواية كرنج أبي هريرة خدا جي راضي به پیغمبر عليه الصلاة والسلام وها قوتيا من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه صدق رسول الله فيما قال. أو كسي قو بخوازي قو رزقي وي زيده ببي مالي وي پر ببي و بخوازي قو عمري وي دريج ببي بلا قنجي بأقرباي خوكي أقرباي وي چي جيالي دياوي با چه جالیه باوی ویبا یعنی جوی حدیثی تی فهمی وقتی مهو قنجیب اقربای خو بکی مهوش اقربای خو را باش بی خدا عز و جل یه عمری مهو برکتی خی خدا عز و جل یه رزقی مهوجی برحتی بده مهو و قلی مسلمانا حدیثه که جی در حقی قنجیا زاروکا گم هو قنجیب زاروکی خو بکی امی وی بجن هاتي رواية كرنش پیغمبر عليه الصلاة والسلام دبي ما نحل والد ولدا من نحل أفضل من أدب حسن. پیغمبر عليه الصلاة والسلام قلتيا تدي وبابا ندايا أولاد خوا ندايا زاروي خوا دائنك قد دها قنشتر بي دها باشتر بي جتربيا خوشک ان هدیا مزن ان قنجیا مزن گم هو بزاروکی خوب بکی گم هو تربیه بدوا تربیه که لگوری اخلاق پیغمبر لگوری قرآنی وقتی گم هو تربیه که اسلامی بده زاروکی خوا چیتر گم هو خانیه جوا زاروکا را بهیلی چیتر گم هو عربا جوا زاروکا را بکری چیتر گم هو قنجی دنیایی بوازاروکا بکی امنا بیجن بلا خلق زاروکی خوره نشغلی خانیا جوار نهیلی عربا جوار نهیلی لی بلی پیشی گرک تربیه که اسلامی بدیوا ان قنجیا مزن یا باش بری هر تشتی تربیه که خوشکا گم هو بدی زاروکی خو خدا عز و جل زاروکی متوکا صالح بکی خدا عز و جل ما بخي بن شفاعتا پیغمبر عليه الصلاة والسلام دا و خدا عز و جل ما بأخلاق پیغمبر بأخلاق قرآن بأخلاق بكي داوية خبردانا ما حمد ربي عالمي ربي